Evo, krenut ćemo od osnova Pythona. Prvo ga možemo pokrenuti, znači Python idle, za drugu verziju Python 2. Evo, to je ovaj Python u zagradi Python Guide. Tako. U ovom prozoru ćemo sada, barem na početku, raditi baš sve. On nam je trenutno dovoljan za sve što nam treba. Uglavnom, šta god budemo radili, on će nam biti dovoljan. Prvo je bitno u Pythonu razlikovati tipove podataka. Znači, postoje dva tipa podataka u Pythonu, osnovna na koje ćemo se bazirati trenutno. A to su stringovi i brojevi. Stringovi su određene riječi ili šta god vi hoćete napisati unutra. To je određeni skup nekakvih znakova koji Python prepoznaje kao skup znakova. I znakove ne vadi iz tog, uopće ne radi s njima. Samo ih uzima zdravo za gotovo. Dok brojeve, taj skup znakova se obavezno piše pod navodnike. Otvara se i zatvara navodnicima. Sve između tih navodnika on shvaća kao u nekoj zagradi i on to uzima kao cjelinu. Brojevi se dakle pišu bez ikakvih navodnika, samo se pišu. Zašto? Zato što, kao što sam rekao, Python prepoznaje unutar navodnika sve kao cjelinu. Dok brojeve prepoznaje, jer nisu unutar navodnika, ne treba ništa gledati unutra, već gleda kao broj. I taj broj kasnije može računat, može raditi s njim šta god hoćete, šta vas je god volja. Pa evo, idemo probati. Znači, osnovna naredba u Pythonu, jedna od osnovnih, je print. Print i napišemo što želimo da nam Python ispiše na zaslon. Evo, recimo da je to broj 76. To je broj. Zato ga možemo pisati bez navodnika. Evo ga, ispisuje broj. Također možemo pisati i stringove, kao što sam već rekao. Unutar navodnika ćemo napisati nešto, evo, tekst. On će ispisati taj tekst. Unutar navodnika može biti bilo šta hoćemo, pa evo, možemo stavljati neke gluposti i sve. Zatvorimo navodnike i evo ga, on je to sve lijepo ispisao. Navodnike možemo koristiti kod stringova i jednostruke i dvostruke, ali ne smijemo ih miješati. Znači, ako otvorimo dvostruke navodnike, napišemo nešto, moramo zatvoriti dvostrukim. Ako otvorimo jednostruke, moramo i zatvoriti jednostruke. To je jedna određena caka u Pythonu, pa i ostalim programim jezicima. Jer u slučaju da otvorite jedne, pa zatvorite druge, on ne zatvara taj string, ne zatvara tu zagradu, tu cjelinu, već traži dalje navodnike, a ne nalazi ih. To vam može srušiti program dalje, pošto sada radimo u ovom prozoru sa ovim, vidite, strelcama. Tu vam se ne može srušiti program, on služi za testiranje, to jest ne možete ga na ovaj način srušiti, pa možemo isprobati. Isprobajte sami, testirajte, brate, možeš barem to. Evo, probat ćemo nešto napisati. Otvorimo dvostruke, zatvorimo jednostruke. Syntax error. Znači, ne prepoznaje. Nešto je krivo. Isto tako, kada pišete unutar navodnika možete stavljati druge navodnike u kontekstu nekom, evo. Heaven se piše na engleskom sa jednostrukim navodnikom.
on taj jednostruki navodnik ne prepoznaje kao zagradu, je li zagrada ta u kojoj je u kojoj je cijelina otvorena s ovim navodnikom i zatvorena s tim navodnikom. Unutar ovaj navodnik jednostruki neće gledat kao navodnik za string, već kao slovo, recimo. Isto tako i ako počnete sa jednostrukim pa unutra stavite dvostruke. Koliko god da ih stavite, evo recimo ovako. Uvijek ćeš ih ispisati. Znači, za sada što smo naučili, bitno je navodnike počimamo kada pišemo. Dalje, u Pythonu također možemo spajati određene stringove. Kasnije ću vam reći zašto je to jako korisno. Pa recimo evo print i hoću napisati jednu riječ i spojiti je sa drugom. Znači plus druga. Evo ga. Enter. Jedno, druga. Jedno je prvo ispisao tu, a zatim je to povezao sa druga. Možete stavljati razmake da odvoji ili šta ja znam. Evo ovako nešto idemo napisati. Ne trebate pisati razmak između stringa i plusa, dok između print i naredbe mora biti razmak kako bi to prepoznao. Evo recimo ovako nešto. Ovo funkcionira. Sad recimo da pišemo brojeve. Evo, trebamo neki broj zbrojiti. Evo recimo broj 5 i broj 3. Opa, zbrojio ih je. Naravno, ni tu ne trebamo pisati taj razmak, ali evo, možemo probati s njim i bez njega. Pošto tu nisam napisao broj, on je ovo shvatio kao 0. 0 plus 9 je 0. Koje onda znači, sada ste vjerojatno primijetili razliku između stringova i brojeva, samo po ovom, a ima ih još. Znači, stringove on uzima kao cjelinu jednu cjelinu i drugu cjelinu, kada zbraja, zapravo spaja jedno s drugom. Dok brojeve ne uzima kao cjelinu, već uzima kao znamenke i njih zbraja kao broje, kao na kalkulatoru, zbraja ih normalno. Evo, to bi za sada bilo to, a u sljedećem videu ćemo krenuti sa varijablama lagano. Ovo testirajte kod kuće, isprobavajte šta god hoćete, trenutno možete sve. Pa ako vam nešto nije jasno, slobodno komentirajte, napišite, rado ću vam pomoći. Hvala.